Ekipa, vrijeme je za sponzora videa Car Vertical. Danas imamo jedno novije izvješće, u pitanju je Škoda Kodiaq, ali kao što možete vidjeti Car Vertical cijelo vrijeme unapređuje se, što više detalja izbaciva za izvješće, tako sad imamo primjer jednog novijeg izvješća što je meni palo na pameti, što sam primijetio u zadnje vrijeme. Kodiaq je poznati Škodin SUV, jako isto popularan sada kako im cijena pada kod nas. I kao što možete vidjeti, kilometri su u redu, krađe nema, imamo štetu, ali šteta je sitna, tako nebitna što možete vidjeti. I sad u izvješću vam pišu kad su servisi bili zadnji, kad je preporučen sljedeći, šta da se radi na tom servisu, šta je trebalo na prethodnom servisu raditi. Tako da Car Vertical stvarno podiže detalje iz godinu u godinu, iz mjeseca u mjesec. Iz tog razloga iskoristite PCT kod da bi ostvarili 20% popusta pri provjeri vašeg novog rabljenog automobila. Pozdrav ekipa, dobro došli na projekt Cars Tuning. Evo još jedan naš, kako bi rekao, ne bi rekao član ili nismo neka sekta, ali neki prijatelj kanala i dio ove priče sa svojim automobilima i trkama, iskustvom, druženjem Sike. Kao što smo već mogli najaviti, u međuvremenu u garaži tvoj novi projekt, ali evo sad idealna je prilika da nam ti malo najaviš zašto si se downgrade-a, to jest vratio nazad na Golfa, jel to možemo nazvat level iza ili za tebe level više, jer se opet probudila ljubav o Golfu i da se dotaknemo RS3 koja je bila možda jedan od najtrofejnijih opće automobila na našoj sceni, masu pehara si osvojio i jesi zadovoljan s tom sezonom? Pa, prvo, mislim, s Audijem je bilo 3 godine vrhunske. Baš sam negdje bio napisao na Facebooku, negdje sam bio stavio, mislim da je bilo, ne znam koliko trka, bilo oko 70 pehara i sve smo odvozili na, ono što se kaže, na kotačima i jedino 2 puta u Osijeku smo se vratili na ručnoj. Jednom je bio turbo puko, drugi put kvačilo, to su neki, ajmo reći, normalni kvarovi, realni. Tako da je ona bila savršen auto, znači čak mi se i kosa vratila na većini glave. Nije bilo stresa da si izgubio. Da, nije bilo toliko stresa, da. Pomladija se sada to. Vratio se malo, da. I onda rekao, dosadno je to, pa ajmo ponovo probati. Prvi put nismo uspjeli, da imamo da li ćemo drugi puta biti pametniji. Tako, kao što se možda sjećate, Sike to bili Golf, prvo je bio na 2.0 i prednji pogon, i svašta si s njim osvaja. Da, prvi smo koji smo složili 4 pogona na Golfa bili na ovom dijelu Evrope. To je bilo kada, 2020, 2021. I moramo još naglasiti, što se tiče RS3, bio si prvak Hrvatske, teo si uzeo tu, kad je bio pro AVD u 4x4 skupini, ti teo se zbog jednog otkazivanja Osijeka kam otišao turbo, ali to smo htjeli uvijek naglasiti. Ti si bio konstantan cijelu sezonu, uvijek si bio prvi, drugi, treći, teo jedan kiks, nije su ja ništa bodova, ti jesi, nije te mogao kasnije uvatiti. Da, to je bilo prošla godina. Preklan, je? Da, a prošli da je bio i Konopek tu. Ja realno su bili brži auti od mene na mom setupu. Ali, kažem, opet svaka trka je nosila, svaku trku smo vozili, svaku trku smo bili uvijek drugi, treći. Nismo tu godinu, ja mislim, niti jednu trku pobijeli u Pro AVD, a smo na kraju bili ispred i Konopeka i Tea. Što je super rezultat za auto koji, mislim, za meni je to super rezultat jer smo stvarno vozili na cestovnim gumama, nismo tu na hosjerima vozili ništa, znači cijelu smo sezonu odvozili 100%, kako bi došla trku, tako bi otišla. I tvoja jedna, što uvijek kažeš i tu te cijeni respektiram, kad su i malo zadirkiva svoje prijatelje, tada Ređu i Vučka i nebitno i Teo je kasnije isto počeo ga vozio u zadnje vrijeme na prikolici, ti si rekao za mene je auto, da dođem s njim na utrku, na tim gumama odvozim i vratim, a ne ovo, pa da, dobro. Nisi ti ja ići taj hardcore legalnih auta. Da, dobro, i to drži vodu i to je stvarno do neke, ajmo reći, a do jednog levela gdje može tako voziti auto, nakon toga najbolje ga je na prikolicu, mislim, najbezbolnije. Ali opet, evo, i s ovim projektom ću dokazati, siguran sam, uvjeren sam da kako auto može izgledati i kako može ići. To je neki moj, uvijek mi to mi gušta. Ne volim, ja volim da bude i style i tako, da street. bude top i da juri.
Ajmo se sad dotakniti ovoga i čovjeka koji ti ga proda, naš Riđan, pozdrav za Riđana. Ne trebamo da previše medijskog prostora. Nećemo mu da reklamu previše, ali evo, ja ovaj auto kad sam vidio u Jerka, on Riđan, kao što smo rekli, ga doveo da mu ga složi u 2.5, sidala su brutalna, to ćemo ubacivati ove kadrove šta auto sve ima i meni auto u crnoj boji, black on black, izgleda, neću reći, ali baš je moćan auto. Da, dobro, ovo je sad baš početna faza. Tu smo samo felge morali staviti, smo prodali svoje, ali još ima ove nagibe što je Zagrobnik. Zagrebački Arije Vatanen htio voziti po Grobniku. Tako da još tu ima te kozmetike dosta, ali što se tiče auta, da, meni isto, užasno mi se, mislim, meni je Club Sport 7, to mi je najljepši Golf koji je napravljen nikada. Znači, ne postoji mi ljepši Golf koji je napravljen i to je ono, ajmo reći, zadnji troratni Golf koji ja mislim da je proizveden. Ne znam da li TCR poslije napravljen u troje vrata. TCR je bio iza. Ali ne znam da li je troje vrata ili samo 5, nebitno, ali ovo mi je ono, bio baš mi je ono, imam viziju, baš imam viziju. I kakav je gospodin Riđan trgovac, nije si bio te... Dobija si dil koji nisu mogao odbiti. Da, jesam, da. Mogu misliti. Dobio sam stvarno ponudu koju nisam mogao odbiti. On naljuši trenutak. Slušaj, on naljuši trenutak kad treba ponuditi, to je i valijat. A dobro, 100 puta sam rekao, mi smo privatno baš dobri, tako da... A Riki je legenda. Meni je lako za njega i, mislim, lako meni s njime i njemu sa mnom, tako da nije neki bio problem se dogovoriti. Brzo smo se mi to dogovorili, tako da sam ja auto preuzeo i sad ćemo krenuti pomalo. Mislim, već smo napravili, već smo ga prebacili na 4 pogona, smo već prebacili, motor je već bio unutra. Sad ćemo odraditi tu neku fazu legalizacije, da to bude sve upisano kako treba, da to bude po nekom zakonu, što ja isto apeliram i volim da je tako. I onda ćemo se vratiti opet ovdje u Sinji, tamo je kraj 1. mjeseca i onda će moj prijatelj, onda će moj majstor. Majstor koji ga je radio, ne znam će ga više, Gargi je rekao više, odjeba nas je za kanal i sve tako, iz garaže ga ne smijemo uz bajceka snima, tako da nam propada garaža, bil nemamo šta snima, tako da... Lako za Gargije. Ali snaćeš se. Dobro, aj sad mi reci neki zamisao taj šta kozmetički unutra sidala ima, što nema šta ti je plan, koja je vizija? Dobro, već smo stavili keramički košnice, smo je stavili gore od Racing Line-a, samo smo promijenili crvena klješta jer je GTI. Tu stoji dole karbonska hauba koju bi volio farbati i staviti na auto, da bude u boje auta. Znači ne želiš karbon da se ističe? Ma ne, nije mislim da je plava, jer sam je kupio od Obena, tako da, ali ne bi, ja bi opet to volio da bude crno. Tu ćemo taj branik pripremiti, staviti za protok zraka veće rupe, kad se skine tablica, to je intercooler, ide naprijed, dobro, to je nešto klasično. I više manje ono za tamni staklo da bude ono baš crn, Murder Black, da niko ne prilazi. Ali Sivke, pusti sa ove kozmetičke stvari, mene zanima ona bit poanta, šta ide u motor, ajmo se luče, evo smješka se, da vidimo šta. Klipovi, klipnjači turbo. Dobro, to da, ali sad ili ideš, šta je tebi cilj? On će nešto biti lakše od RS-3, to je Jerko rekao, ali mene zanima... Važimo još, imamo jednu ponudu imamo da ostavimo na hibrid turbu. Ali malo pojačani, pretpostavljam za tebe, nešto specijalno. Da, za mene su, oni su se u nekom razgovoru ponudili za to i čak su oni već nabavili i tu ispušnu granu koja je potrebna za taj turbo. Sad čekam da vidim šta će tu biti, pošto neki rok je moj do kraja 1. mjeseca moramo imati jasnu viziju u kojem smjeru idemo, jer je, mislim, prva trka je 4. mjesecu i to mora biti spremni. Moramo to izreklamirati Brudu, kod Ređevan je prva utrka, 17-18 četvrtog, Živinice i to onaj zanimljivi dio što je svima pokazao se prve godine gdje se vozi na vrijeme. A vozi se na vrijeme, da. Na 0,5 drugačije. Ajmo reći da je to neki sistem koji se vozi u Aradu i koji je onako... Zanimljiviji. Brže ide. Ne samo što brže ide, nego je zanimljiviji iz razloga što kvalitetnije su trke, manje treba se kočiti, odnosno više... Da, jer nije reakcija uključena to, nego samo vrijeme auta. A trka, samo potrka u Živinicama, mislim, to sam 100 puta rekao,
da taj čovjek ima neku infrastrukturu veću nešto, on bi Formula 1 organizirao, a tako da tamo je, ja je s guštom idem, volim to, mislim dobro, meni je on prijatelj prije svega, ali stvarno koliki trud i koliko svojih resursa dao u to da je napravio od toga, jer ja sam bio prvi put prije 5-6 godina i sada svake godine on stvarno to build radi, pokušava maksimalno to dopejati na neki nivo. I onda ja opet znam, nekad ljudi se nešto prigovaraju lijevo desno, ali ljudi moraju znati da stvarno nema on resurse da je ta staza, to je on radi di radi, ali radi vrhunski stvarno i asfalt dopeljio tamo i onaj parking vozača i uvijek je neka dobra atmosfera, tako da ta trka je po meni jedna od najboljih na Balkanu, a najviše se stvarno, najveći trud se dao nju. Da, jer je najveći, jer treba dopejati ljude od svuda tamo, nije usput. Nije usput, ljudi moraju doći ciljano, ja sam 5 puta ponovio do sada da nema Brude, nikad ne bi znao za Živinice. I vjerovatno i te aute koje on dovede, Živinice nikad ne bi vidjeli. To je stvarno respekt. Što to tiče, to nema priče i to, meni je to, mislim, destinacija na koju uvijek idem i ne moram ići, ali uvijek se rado vraćam, tako da to je prva trka. Znači, do tada auto bi trebao biti spreman, ti se nadaš. Mora biti 2 mjeseca prije. Moramo slomiti nešto prije da bi mogli, ne možemo mi to, mora biti 2-3 mjeseca prije, jer ja gledam da svaki taj projekt mora biti gotov, barem 2-3 mjeseca prije. Jer ima tu dječjih bolesti, vidjet ćemo kako će kretati auto, drugčije, malo je drugčije građe nego RS3. Ima tu stvari koje možda ljudima se čini da je sve isto, većina je isto, ali treba vidjeti kako će auto slušati, kako ima vibraciju. Jer može da ne sluša, da se kvari non stop, bez veze. Treba vidjeti kako će biti sve. To je sve iz onoga što je bilo sjedni vozi i znao sam da me nikad neće, mogu samo ja pogriješiti realno, do ovoga gdje opet je to nešto potpuno drugo, ali vjerujem da imamo iskustvo, znanje koje možemo upotrijebiti definitivno da bude jedan od ozbiljnijih auta na sceni. A meni druga kombinacija koja je? A druga kombinacija je ova full frame. To ste već vidjeli, već nekoliko projekata i takvih. Ova za Rockefeller. Malo dosta skuplja, ali dobro. Da, je skuplja, ali dobro, i tu imam neku pomoć od tih ljudi, te firme za koju sam ja i zastupnik za Balkan. Tako da bi oni stali tu iza mene, pomogli bi mi s tim projektom, sigurno taj projekt je isto, mislim, to je ozbiljan projekt, stvarno košta masu novaca, jer koji govori o tome, to svaki dan nešto fali, znači šta god kupiš, to opet fali, ali kažem, opcija hibrida mi se sviđa jer je kao hibrid, opcija mi se sviđa ovoga jer znam da bi je premašio preko 1000 neki konj, što bi opet bilo fora za, u Klav Sportu ima 1000 konja. Tako da s jednom i drugom sam opcijom, ajmo reći, miran sam. Evo, samo čekam da vidim, ako se oni meni ne jave, tipa ako ne bude to do polovice prvog mjeseca, da mi znamo di smo i šta smo, definitivno onda idem na full frame, a većinu dijelova već imamo ono što sam ostavio si od auspuha i tako nekih stvari, tako da... Titanium, auspuh, ušteda kila, karbon, keramika, si reka, znači dosta će, treba bi biti lagan. Baterija ima kilu, možda manje od kilu, ima baterija samo. Tako da... A koliko ti kila planiraš da će... Ja bi tako 1200. To je realno, jako. Da, nisam ga vagao, ne znam, to je neka moja matematika sad, nisam s matematikom dobar. U zbrajanju sam bolji nego u uzimanju, ali S novcima si bolji. Da, ali kažem, 1290 kila. I to bi trebalo stvarno, a Audi ima 1420, 30, tako da... 150 kila razlike, sigurno. Da, samo ne znam da li će biti toliko. Stvarno bi moram ga na vagu staviti da bi imao neku točnu sliku. Sad da ga stavi na vagu, onda bi znao di smo. A ovako sad, ali pretpostavljamo, ajmo nešto 1300 kila da bi morimo. Sad će ja i lakše siceve unutra za trku i tako, neću ovo ima i opet 25 kila svaki, tako da ima tu još za skinu dosta. A gume ćeš ići na Husijer? Ne, ićemo na Husijer, pa ne možemo krenuti sa time. Tu snagu ne može više, jedna cestovna guma prini. Mislim, ne može, ali to nema smisla, to je bolje se doma, ako ne ideš voziti ozbiljno,
Znači, čekate prikolica. Stane 4 iza, ali dobro, nešto ćemo i na prikolici vojsi. Morat ćemo i mi, vidi. Došla su ta vremena, jebi ga. Milijon puta sam si postrao usta, pa mogu i stoji. Još jedan put. Tako da neće biti problem. Dobro, znači ti očekuješ bolja vremena od Audija, to je cilj, ja se nadam. Znači 9.3 je neki target, ti se nadaš... Ne, target je 8.9. 8.9, evo. Znači, target je 8 sekundi. Sad ćemo, vidio će se postra još jedan put. Pa mislim da neću. Vidjelo se po, Bruda je lupio 8 sekundi, ali je ostavio jaja za tih 8 sekundi. Tako da, isto mu je bio auto spreman do, što kaže, stvarno mu je bio dobar auto. Tako da, ljudi, mislim, onaj ko se ne bavi s time, misli da je 9.2 i 8.9, da je to... To neš ti, da. Da, ali primjera, uzet ću vam primjer trke u Osijeku, finala klase 9 meni i Brude, gdje sam ja svjesno prijavio klasu 9 i da sam imao sam računicu da ću doći do finala i imao sam računicu da ga mogu iznaditi u finalu jer me auto cijelo vrijeme stajao. Znao sam u gume neće biti optimalno zagrijanje dok sam se ja pobrinuo za svoje. I proklizao moj auto. Bija si išao sam ja čak dužinu i pol, ali kad je ukopču u četvrtu brzinu, kao da sam padao brandigo. To je ta razlika između njemu i meni izlaz 200... Od 200 do 250 je on... Meni izlaz tipa 237-8, već mi bio i Osijeku i slabije, već je bio turbo se možda i bezgit malo pustio nešto, već je krenuo malo i slabiji ići auto, ali mislim čak zvrlo da je bilo sve u redu, da ne bi bilo da nije. Ali kad je uvalio četvrtu brzinu, znači doslovno i njemu izlaz 252-3. I on nije tu imao neki ran, imao 9, ja sam vozio 9.4, on je vozio 9.1, 9.2. Čak nije bilo, ali je razlika na, ja znam, evo trka isto sa, kako se zove, sa Nenadom je, ima trka bila prošle godine u Osijeku je bila trka, isto di sam na startu sam mu zapalio i to 3-4 dužine, masakr. Na startu, malo je on reakciju, malo mu sad je heto auto, u cilj sluša isto. Ja sam uzeo tu pobjedu, ali pogledaš jednom, vidiš izdaj, pogledaš drugi put, znači to je užasna brzina. Koliko je to, i to je ta razlika. Od 200 do 250 je najviše. Biti gore, biti brzi da je bili, da. Tako da ima, da nije lako 8 sekundi zagrabiti, to je definitivno. Na našim stazama je veliki respekt koji je gotovo palja, pogotovo na našim. Arad, vjerujem da ćeš to ostvari. Ja se gradim, imamo kažem da mi je cilj u Aradu. Da, to je jako realna priča. Ovo što je Bruda lupio je fenomenalno. Da, Bruda je kod nas 8.8, ne znam će to kad skinit. Ali dobro, vidit ćemo, sezona je tu brzo, sprema se ekipa. Dobro, da, spremaju se svi, vidim po poslu da je... Po poslu je to za djelo. Da je puno jeko. Da je lov krenuo, lov na glave krenuo, pa ću vidjeti. Ko šta, kako će biti. Biće dobro, da, definitivno. Sad zaključna verzija ovog svega, naravno gledat će ovo gledatelji detaljno kod Jerka, kad se bude to sve radilo, ugrađivalo, znači ima neke testove kad dođeš ti. Je li ovo za tebe downgrade, da li ideš razinu ispod nakon RS3, ali ovo nešto što te stvarno uveseljava ko nekog fanatika golfa da možeš sabi reći nije, želio sam ovaj auto i mislim da će mi više veseliti nego RS3, evo, za kraj. Pa da, znaš, svi koji me znaju, koji me bolje znaju da ja u životu općenito uvijek idem stepenicu gore, ja nikad ne gledam. Nikad ne znam šta sutra nosi život i takav, ali ja uvijek gledam da idem naprijed, znači korak naprijed. Znači sve što radim s nekim ciljem da napredujem. Tako i ovome, sigurno nisam došao tu gdje sam došao da se sad kao downgradeam. To što je sad to Golf, nije Audi, ja ne patim od toga, meni to potpuno svedno. Ja vozim ono što ja volim. Znači meni je sad, da li je... Znaš, meni to ne služi za pokazivanje. Kurčenje i pokazivanje, auto ti stoji u garaži, imaš drugi auto za po gradu i... Imam od firme auto, tako da meni potpuno ne briga. Šta meni neko kaže, frende, Audi je... Dobro, Audi, meni je Golf. Znaš, nisam opterećen s njime, uopće nisam opterećen s njime, meni to apsolutno ne zanima i općenito tuning koji cijeli život stvarno volim, obožavam.
uvijek sam radio s nekim guštom, emocijom, nešto radio zbog drugih, kao sad nekom se sviđa RS3, pa ja vozim RS3 jer moram RS3 voziti. Ja sam RS3 kupio, mi je bila prilika da ga kupim. To je prvo, drugo, bio sam, Golf me slomio. Slomio te, psihički cilj. Nahranio me, bokno me, kosa mi je otpala njega, sve što je moglo početi po zlu. Svaka trka. Uzeo sam RS-a sa RS-om, vidi, ja ne mogu reći, to je najbolji auto koji sam ja imao, daleko najbolji i najuspješniji auto i auto koji stvarno dopeljuje meni rezultate i sve, ali jednostavno u svakom nekom razdoblju dođe kraj, dobio sam priliku da ga prodam, dao sam jednom dobrom prijatelju koji zna da će biti zadovoljan s njime jer je auto vrhunski i rekao sam, naravno, s Jerkom koji uvijek bez njega ne odluči ništa jer bez njega ne mogu odlučiti, znači u dogovoru s njime, hoćemo probati, on je rekao hoćemo, jer on uvijek kaže hoćemo i to je to. Mislim, nema tu sad kao to što je šasija, kao ima virtual cockpit, to je nema, pa stavit ćemo ga. Te detalje ćeš neke što ti... Ne patimo toga, boli me ona stvarno, baš potpuno mi je za... Jer ja znam, opet, ako ćemo sad gledat realno, ako ćemo sada gledati, s te nekog aspekta, onda ovo kad bude gotov proizvod, ja garantiram da će svaki čovjek što krene za njime prije nego za Audi. Da. Ja garantiram. Zanimljivije će biti. Garantiram s čim god hoćete. Znači, ako ćemo gledati s te neke strane, RS trojki imam stvarno dosta. Ne kažem da sedmica nema sa 2.5 motora. Možda ih ima i više nego RS trojki. Ali Club Sporta, crnoga, cijelog u tom nekom džiru neće biti. Ni u jednom svijetu, ne ovdje. Da, tako da s te strane meni nije downgrade i ništa ne radim u životu da idem dole, nego samo gore, tako da je ovo meni totalno dobra stvar, posložit su neke stvari. Primjer, evo, nije mene to ni sram, mislim da će me biti sram, ja za RS-a sam imao leasing. Pa nije to stvar, pa plaćaš ga, ja uzmem auto na leasing, ovo nije to. Leasing. Znači, meni RS stoji doma, on meni donese novce, ne može meni to reklama, meni to služi za mene svrsi. Tvoj drugi biznis, što smo puta rekli, bavi se s autodijelovima Sike i većinu stvari ekipa s rejsa uzima u njega i usput sebe reklamira kroz auto. To je jednostavna matematika svima vama koji radite s tim. Ali auto taj stoji 250 dana u garaži i mene to ne loži da se vozim s time. Pa sazrili smo, nije ti sad za grad, sad ćeš ti od semafora glumi baju. Stoji, a ovo je, evo recimo, tipa na leasing. Da. Znači imam kompletan auto koji vrijedi, ne znam, vrijedi će dosta novaca. I stojeći ti novce u njemu, a ništa ne plaćaš i ne plaćaš kamatu. Tako da mi je, ajmo reći to nekog, evo, ajmo reći neke te strane. Znači ima 100 razloga zašto, a prvi razlog je jer je mi se auto užasno sviđa. Imam s time viziju i... Fanatik golfa i ispočet. Troratni golf i to je meni on. Tako da nema, po meni je da sad sve redu. Dobro je, ide na dobro, živimo. Živi smo. Dobro, Sike, za kraj bi se htio zahvaliti, jer ove 4-5 godine koliko je Projekt Cars Tuninga će biti na proliče, 5 godina stvarno si prijatelj kanala, od pomoći, snimanja, dijelova, svega, znači jedan dio priče si ti i mogu reći da nesvjesno možda ni ne cijenimo neke stvari, možda ni ti sebe ne cijeniš, jer ti samo reći već postaje jedna street race legenda, glupo, ali sad, kad ovako malo pričamo, stavimo sve pehare i ovo, mali broj ljudi, kažem ti, Teo Konopek tu na našoj sceni, a je i Riki, ali ovako da imate toliko puno pehara, da ne govorim ove još prije old school legende, ne znam ko ima više, tako da jedan stvarno veliki respekt za tebe i na sve što si napravio. Dobro je, mislim, to je već, ajmo reći, 6-7 godina baš konstantnih odlazaka na trke i ako te to zanima, ako to voliš, rezultati će doći. Ako se daš u to, koji u svemu rezultati dolaze, a što se tiče te pomoći svega toga, baš jedan dečko, neki sad sam mu išao, neki sam mu motor nabavio, nebitno je. I okej, naravno, zarada je, uvijek je bitno, ne živimo od zraka, ali mene stvarno volim kad ljudi buđe, kad treniraju i ja uvijek sam i za pomoć i za nagovori nekoga, znaš. Da, ajde mi to riješit ćemo, ajde vidit ćemo. Evo primjer ovaj, iza nas. Meni je to gušt, ja to volim, ja sad volim sad da vidim šta će taj auto ići. Tako, zanimate, nisi čisto ljubomora, moram ja biti najbrži, tebi ne bi bilo ni za posla da si ti najbrži previše sam. Meni, evo, Bruno, taj dečko iz Rijeke, njemu je bitno samo da bude brži od mene, njemu je to bitno, a meni je to drago, šta budi.
Stavi ko ćeš u motor. Upiti, nisi meni to ne da plaća, ja ću mi pomoći da bude. Nije meni to stvar. Da gledaš sebe. Samo će moja dobra jaja tegnuti. I dobro plati, da. Ali dobro, ne, šalim se. Ne. Kažem mi, stvarno, uvijek sam, pa svi koji znaju od mene da svoje znanje ću, bar ga imam nešto od iskustva ako nemam znanja. Imaš i znanje i praksu, ti i Jerko i ekipa, sve se to dokazali na cesti i što mi govorimo, naši auti pričaju na cesti i to zato znamo sve kako je, di je i nema to puno filozofije. Samo ima ljudi koji idu opet nekim zaobilaznim putem. Ti mu kažeš jedno, on misli da je upravo. I on stavi drugo i kaže kao je, ali je kao, ne znam, 700 € manje. Dobro, doći. Je sada. Kako kažu, sve dođe na naplat. Da, sve ima svoju cijenu, ali dobro, to je tako. To je sport. Zato ga i volimo. Pike, hvala ti još jedan put što si došao. Da smo najavili, ovo je normalno najava, malo smo se ispričali i sad čekamo, ide auto na test, što si rekao, sad u 12. mjesec i onda kreće. Ide za Rijeku, malo detailing i onda se vraća kod Gargija na završne obrade. Pripremio sam mu, baš sam u listu sam pripremio. Ne znam. Ide 20 dana, te predstavlja. Eto ga, čuli ste. To je to, ništa, mi se vidimo sike opet kad auto bude donekle spreman i već sad vozi, ali da ga testiramo i da vidimo di smo, šta smo s brojkama. Ostanite nalagani i pozdrav ekipa. Vidimo se.